Hi ma'am kama kami taunarige nungainaribo. Ngasigi video se ko mayamna question hangbilagpa ko. Mayamna hangakliba question to ko. Ina already agi videos sing se mayam khar dum sang bani. Pungkhai ama adagi 35 minute rom dum oibani ba ko. Adugi do mayam kari maram dino ko. Aina any haurakpadagi ko A to Z loina explain taura ga ina mayam da haiza bani taksa bani ado agi video se chingda bida full loina phone bi ba mina di khang biram ngani ba ko aise haibadi yengo amom ko ai sum makeup ta ini haiduna ko sum foundation ama lawra ga taire concealer lawra ga taire primer lawra taire kai maram gi damak taire no ama machu gi concealer no taire se aduga kai maram gi taire no kani kara asi sum hai da bida sum khara sum utla kholaga sum video se sum lotion gi ba ko ai minute manga tara da ko adu yengo mayam makeup haibagi damak ai gi video minute manga tara duna kaiso oireba mayam ko agi skin type ka adong skin type ka agi skin gi problem nangi skin gi problem mi puna loi tongali ko adugi matungina aina makeup se tawdu ni ba ko yengo aina hojik utliba makeup sim se ko aingoda haibadi chana ba adagi agi concealer tai se agi skin gi type ki matungina kai ka any season riba puna makse agi mai gi matungina agi darkar ta ba do adu do ne season ba yengo mayam aina hojik dum season raga utle ko mayam da explain tawdre ko kai maram ki tai no khol no kai ma no ba ko sum video se dum tora sum chatlo mayam kamai na khangdoi no ko kamai na haidoi no aina za taw bodo noina agi do follow tawrani ba ko kai no haibadi no thajaba ma thambani na ko haibadi yengi se ko mayam na ngon English so ngon da trust taw bagi ko kai khangpon ta ba ise kana no kari no adu su sum ai gi video se sum yenga trust haidi laidana ko mayam adu gi damak mayam na haibadi yengbiri ne ba ko ado aina su any ko hana ko ai makeup amta haidri mang da ko isu mi ngam mi da ko adu yenga moina do ai su follow taw ya ba do adu gi ai ngon da tayaba matam da di moi da phajaba do no phajadi ba asi puna makse me am kai gi no si se ko ai gi skin type adu skin problem tone asi se kana su fadna explain taw na tak taw gi maram na ni ko ai su dumaina video se fatlaw na haibadi ten tak na taw na lotion bangam mi aina sigi solution da bida mayam da khanganing na ko ai ngonda hana thoki ba sing do me sana thoki ba isa da relate oiba pot to mayam da share tawning bani ba ko adu gi da makta ina video se sang na ko adu ga ina nga na video se mi se haibadi ai su panga nga ma natte ba ko makeup ki maram da sum khanganing bagi mayam da ina hainaning bagi ngang bane ba ko ado sida sumyam sum miwa sa sum tai hai tare hai di jam na ngai kholi sum iriya ko comment da mama adu gi do me am yango aina su ngang na pang ngang ma natte ko hai badi sum na iri do ko khati na khallaga do mai ibi wa ko hai nungai ta badi taw de ko kai nai di kai hai ni ko mi pram ki wa khan se lo pram tong ali ko oza ma da yango ne teacher ma na nawon da jaha formula ma tak ire ko adu gi do mana explain taw bu du bu nang se ngang yen hai ga dra ba ko ado sigi wari se loi sallo hojik mayam gi question mayam do ko ina sigi videos da loina clear taw jage yengo mayam hang brepo question je ayam banai ko gi base makeup sida ne ba ko haibadi foundation de tai lora ka musalak pa adagi ko mid khaze concealer kai ga to line chingak pa haib ki orak pa do green amuk tai orange amuk tai sigi se mayam yengo agi regular sum video yengo ora di khang biram gani ching da bida ko aina loina explain taw bani ba ko aina kali maram gi damak ta green sis na ino aduga orange na kali maram gi damak sis na ino karamba problem dana karamba kama ju sis na gani sigi already loina ina high bani video khuning gi ado ai sum hangbiri ba ko video do yengba lora matung da sum hangbira i aduna di kon ching na video yengba gi ni ba ko kai gumba phajana gyan ta na khangning ba tar ga di video do ching da video bi ba ko ado oi tar ri khangani ba ko ina si na gi se kari maram gi no ado si na gi se kari maram gi no ama ko si put am no ai te mai to na hangbira pa question sing do ko ai amom ta do na phajana do na explain taw jage how ba da gi loyo faw ba ko ado ai na hojik taw tori ba se mayam question puna makki sida loina answer phangani foundation je koi ki brush na blend taw matam da di phajana blend oi aduga blender na tharak pa matam da swai se haibadi phakalak pa hai dare haidi kokthak pa adu do oiri ha ba ko adu do su hangbira e aduga concealer se crease amna oira i taira lora matung da ko aduga makeup se musala i ko no mazaloina base makeup to adugi related oya ba ko maram aduna ngasi videos da ina tawriba steps sing se mayam step 9 ko phajana tawra kam tang yin biwa ba ko adugi matung da kai gumba adum gi makeup se phajada ba taraga di adum na scenery ba ai ko gi makeup product to aduga garbar oi gani ko adu de me am video se hore khwai da gi important ko video se chingna yeng bi gano kai gumba chingna yeng ba taraga di ko ai na yam sang na video number gi adai ngang na sum lai wa na ngang na video se ba gi ka ing kana ba phangoi ba ko hai ba de me am
mayam aina ngani basing se wana semjari video se mayam na kana dabani ko aduna chingna yang taragadi gyan taba ngamoi khangba ngamoi aduga aina su sang ngang bagi su haibadi karim kana dre haba ko mayam aingon da kana dinate adum da kana roi dini ko som se tammi banina makeup se haibadi haining banina phajan tauna video se yeng view gyan ta na khangba ngam na ko hauzik makeup hori mamang da ko si full si am ngai te tang change tor full to change tor lai aduga sam jam ta punjan gi ko adai makeup to ba horasi hauzik mayam makeup sa horasi ko makeup se hauki mamang da ikhoi gi mai se clean oi ba se am darkar ni ko aduna face wash na tra cleanser na phajana mai se ta tholak piro ko amot pa mai dei khoi na makeup tha ba ya de sig janing jan biwa ko kai gum bana se travel to bo matam na makeup to ba ta ra ga di ising gi khudong cha da ba lai ra ga di wet wipes na ko phajana mai se phajan tauna sengok piro adugi matung na makeup mai se clean tauna la aba matung da ikhoi na ahan ba step to du se toners na doi ni toner se myam skin type ki matung ina sizna gani adum gi skin se amna oily oi ba oira ga di soi da magi toner se sizna view ko aduga dry oi ba ta ra ga di dry se so ki makhal makhal gi dry le he ko adi myam ko gi ningtham da changak pa gi sum khar sum dry oi ba skin ko gi moisturizer tai lora matung da sum normal oi gi ba do adugum boy di toner ki mathau ta roi kai gum ba nang se excess dry ni ko nang skin je khar kharap chingak pa adagi ko gi kuron ko hubai type ko ama ma to ba ta ra ga di ko gi hydrating toner do adu video season view toner gi matung da myam moisturizer lo taibiro myam confusion amana ko gi serum ga adegi moisturizer ga se ko serum ga moisturizer ga se ko magi thabak ani sa mani hai tare myam aduna ikoi na makeup to bo matam da ko ikoi na serum se skip to ra su yai ba ko sum nang na nukti sum sina ba ikoi gi skin care da di serum se sum sina doi ne ba ko makeup ki damak ta di ikoi na serum se skip to ba yai kai kai de kai no hai di serum gi thabak ka moisturizer gi thabak ka chap mane serum se na ikoi gi manung hanna hai ba di gi phajana hydrate to birak ba ko aduna ni ba ko aduga moisturizer gi thabak se hydrate to bi ba ni ba ko skin se aduna serum se skip to ra ga makeup ki damak ta ikoi moisturizer ma lo ra ga sum tai biro moisturizer se ikoi gi oily skin or ga di ikoi free oi ba moisturizer sina bigani water based gel based moisturizer aduga dry skin or ga na cream based adagi oil based oi ba moisturizer sina ga ni yango sum sigi Nivea gi soft moisturizer se all skin type bu mak na loina sina ba yai na thai but asigi se ko yamna hen oily oi ba mi da di khar nungai roi ba ko cream mask cream base lai ba ko aduna yamna oily ba mi waraga di ekoi gi Neutrogena gi gel moisturizer ado sina ba yai aduga plum gi moisturizer ado gi se yam ekoi gi oily skin combination skin waraga di sigi se sina ba yai ai video khuding mak tam yam sum yango sigi se sum sina ba ni ai sigi se yam nungai sina ba do sigi se su yam nungai ba ni sina ba plum hai ba di me yam yango production se di ko adum gi skin type ki matung ina sum select to bi ba ko housing me yam yango toner loire serum natraga moisturizer lore hauzik aduga hauzik makeup sa hoba yare ko kai gumba day time to makeup oraga di ekoi gi sunscreen ma su phajana tai bi horo sunscreen se to da bo ekoi gi tinted oiba sunscreen tai bi ganu haibadi coverage bi ba sunscreen do adu tai bi ganu ba ko tai ra matung da kai white cast kai ka amta pi da ba sunscreen adu gi sina view agi ona di ko sigi plum gi sunscreen je ngai season ba combination skin oily skin adugumba ko sum nungai ra khalli sigi se koi production jadi som gi apam bagi mato mina sum lo biro ko aina season ba khar sum aingon da sum nungai ba dom ham dena sum ucha bani si plum gi se ma ja taira matung da koi white cast kai ka kamta piram de white cast sai taira matung da koi khara sum ngau na koi ngau raga khara sum later ne nap law ba ka do mai do oi de ba ko koi ki nungai hai tare sigi se ngo cleansing toning moisturizing ko sigi se koi CTM ko ya ba ko makeup taw di mang da taw ba step amani ba ko C sana cleansing aduga T sana toner aduga M sana moisturizer ko silor matung dai koi na makeup se hoba yare makeup ki ahan be step se myam karino CTM taw lor matung da sum se primer tai bi bra ko foundation tha di mang da primer tai bi bra tai bi da bo ra ga di primer se sung soi da tai bi primer se adum gi skin type ki matung ya do hom se oily skin oraga di oil free oibam ko gi primer lobi gani aduga dry oraga na hydrating to bi ba primer lobi gani ko dewy finish adugumba primer lobi gani oily oraga na matte finish oiba primer lobi gani gi skin se combination ni aduga combination skin se ko gi weather gi season gi matung ina sum change ori dana ko ningam na dana sum khara sum dry oiba de olang tha dana sum oily oiba khotpa mama ko ai gi wona disi gi Mars ki illuminating primer si sina rage hojik tam yam aina panjagre product sing du di ko adum gi apam gi matung ina skin type ki matung ina sum select to biro ko aduga me ame ngo pores se kra maina men gani hara su comment lai ba ko pores lai bo ra di khoi gi pores minimizer oi ba primer ko pores minimizing primer haina phang mani ko ado primer do lower ni ko primer do lower ga pores lai ba pham se ko pores se ka do ai de yam lai gali ha ba de khoi gi swai area adug mo do pores am lai gali na light bug adai swai se de khoi gi pores lai gan de ko kai gumba lai na khale ko primer do lower ga hojik pores lai ba area do adu das mai to na
नंबीरगा सुमाइना प्राइमर दुना मेनबिरमको हारगदि अखोगी पोर्स मनुंगदुगा अखोइना फाउंडेशन थारकदबा अममदो चंगना लेरोयबा चंगगदि अखोगी पोर्स तो क्लॉक तौरगदि अखोगी स्किन दसु फलक्तेदना दुगा मेकअप तसु यंग मतंदा फजरोय मरमदुना प्राइमर दुना फजना मेनबिरमो पोर्स लेबा तार प्राइमर तैलोर मतुंग दसु खजितंग अखोई प्राइमर से फजना स्किन दा एब्जॉर्ब ओइगिनबको सेट ओइगिनबा खजितंग मतम से ngaibiyobako 30 second minute ama mukko sigi se myam yengoina kamaina exactly minute se haiba ngamgani ko asong skin type ki matungina sinariba product ri matungina thabaga torokdoini na ko aduna sum khangmani aba gi product tai re ko tailor matung da set oi raina sum feel oi bani ko ta so madam da sum o set oi re khut to ama da transfer director adu oi tar ga dina ki product set oi re ko gi under eye da crease lak pa khot ba se sigi se ai mathang su uchara ke ado ai gi yengo kai maram gi damak ta crease se la ino sigi se khasitang haijaram ge ba ko ai na product se sin ba matam da he na ko over ai na sin ba tara ga di yengo layer amagi bathakna layer ama mayam tension bata raga di ko ekoi ki darkar ta bada da natta na ekoi na mayam over tension bata raga di obviously ekoi ki makeup to bhajar oi tha laurakani ba ko aduna any ekoi ki mai da tera ko matam da adum ki mai ki darkar ta bagi matung ina taibiu ha ba ko abadi henjan na over tension bi ganu ko lit na product se layer ta oi ngai gi ekoi ki makeup se yang pa matam da natural fresh man do ni ba ko adu ko quantity se ko ai ngoda sum yang matam da ina su yam low rai na dum sat adu ki yam low da banat ko sum ki mai gi matung ina low do ni ai ki mai ki chaw ki size ka adum ki mai ki chaw की साइज का माना रो को मरम अदुना सिगी से खंजिन बिओबा अदुगा सिगी से पॉइंट अमा दिलै रो को की प्रोडक्ट्स में याम ओवर टेक्शन बतारगा दी मेकअप से ऑब्वियसली की केनो रकनी मेकअप से क्रैकी रकनी था लाउरकनी बको था लाउ खतलगा इलंग लंगेन हाइबिरे बको अदुगी दो को सोम तै प्रोडक्ट तो नंगी स्किन टाइप की ओरम रो को हाइबदी येंगो सोम से ऑयली स्किन को ऑयली स्किन तो नंगा तै फाउंडेशन तो डीवी फेस की फाउंडेशन लै बतारगा दी लंगी दो मथक तो ऑयली स्किन जदी येंगो मसा की सुम थाउ थोकपा की याम थाउ थोकपनी लंगना लै को अदुदा अखोइना dewy finish की फाउंडेशन प्रोडक्शन से मोइदि लोइना लंगदुइने बको मोइदा खजितंग अरंग पार्टी यावे बको शिमर यावरम बजाय अमा बको अदुना कईगुंबा प्रोडक्ट से अदुम लौरब प्रोडक्ट से अदुम की स्किन टाइप की ओरम दबा तारगदी अदु सी प्रॉब्लम से लाना चेक तौबिउ अदुम लौरब प्रोडक्ट तो अदुम की स्किन टाइप की ओइता बनी अदुम से ऑयली ओरगदी मैट फिनिश ओइबा ऑयल फ्री ओइबा प्रोडक्ट से स्किन से ड्राई नि कंग न लैरि बनी को अदुगी मथक तु गई खोइना मैट ओइबा प्रोडक्ट सिजनबा कंगबदो सिनरक पतारगदी अइखोइगी प्रोडक्ट तो स्किन दु नपरोय हाइबको फकटलानी हाइबको मचेट फकटलागा क्रीस लापा हो रही मरम अदुना येंगो सिगी से मेकअप तो जुमा मांगदा फजना अइखोइगी सीटीएम तो बिबा हाबदी क्लेन हाबदी माइस ताथोगा स्किन टाइप की मतुंगिना टोनर से चाइबीबा होय टोनर से स्किप तौनिंग तारगा सु मॉइस्चराइजर से को सिदी स्किप तौबिगनु मॉइस्चराइजर फजना ताइबीबा एक्सेस ड्राई ओइबा तारगदी को सेरम सुसिनाबिरो अदुगा मॉइस्चराइजर सुसिनाबिरो अदुदी डबल हाइड्रेटेड तौबिरेदना स्किन तो को आइना हौजि खरा पंजागिबा पॉइंट सिंग से अमतंग तौरगे इंबिरो मेकअप से कमाइन तौगे हाइना हाइबदो को अदो मया से पुरा मक्सद लोइना फॉलो तौरे को हौजिगा स्टेप बाय स्टेप ओइना फजना अइखोइना इसागी चानाबा लोइसिनारे अदु भो अइखोइगी मेकअप से तौ मतमदा फजादे फकलै खोकलै अमा सी गोरदि म्याम करि हाइदनो ए खंग्रे को मया ममांगदा हौजिक को स्टेप बाय स्टेप ओइना हौबदगी लोय फावबो को करिनो संदबिदा सी म्याम से लोइना उच्चरे को सितनि म्याम असदे हेना करियम तौसी मतुंग अइखोइना डायरेक्ट फाउंडेशन थाजनगदबा नत्ते को कईगुंबा अदोंगी स्किन से क्लियर स्किन नि करिम माइदा दाग दुक तादे यामना फजबा स्किन ओरगदी होय प्राइमर की मतुंगदा फाउंडेशन अदोंगी स्किन की चानाबा स्किन टाइप की स्किन टोन की चानाबा फाउंडेशन अमा लौरगा तैबीरो अदो कईगुंबा दाग दुक ताबो ओरगदी हौजिक स्टेप वाटली को हौजिक फाउंडेशन थाबा याद्री हौजिक अइखोइगी दाग दुक मयाम से अहानबदा अइखोइना फजना खुंबिरम दोइनी दाग दुक लेबो खोटपसदी मयाम यंगो असिगी से अइखोइना कवर तौदबिदा डायरेक्ट फाउंडेशन थाबा तारगदी अइखोइगी मेकअप तो फजारो ओय फ्लॉलेस ओइरा ओय अदुगा अइखोइगी फाउंडेशन दसु ऑक्सीडाइज ओरगनी मयाम सुम हंगिलेदना को अइखोइगी मेकअप से लोर मतुंगा कइगिनो माइ से मुसलै से हाइदो को आंसर से सुम फंगकनी अबको हजु मयाम माइ दा यंगिरोबा करी प्रॉब्लम नो आइना को अदुगी माइ से करी प्रॉब्लम नो ये दाग सिगी से लैयबको सिगी से मेन दा बिदै खोइना थाजलक तारगदी फाउंडेशन दो ऑक्सीडाइज ओरकनी मरम अदुना इगी उरिंगी अदगी दाग दुक मैम से लोइना होजे कवर तौजगे कवर तौनबगी दमकता कलर करेक्टर तौबसु याय नत्रगा कंसील कलर करेक्टर कंसील कमेंट सुम हंगबिरेबको अमुकना सुम ऑरेंज तै अमुकना सुम ग्रीन तै सिगी से यंगो आइना वीडियो खुदिंग सुम हाइबनेबको अदम के दाग की मतुंगिना इकोइना कलर से सेलेक्ट तौदोइनेबको कंसीलर हाइबसना इकोइगी स्किन टोन दा लाकनी अदुगा कलर करेक्टर हाइबसना कलरफुल ओइबदा लाकनीबा सुमाइना मैम यंगो मैम सुमाइना पैलेट
sumaina palette ta sulak pa yai natraga aikogi single tube ta sulak pa yai ko adugido mayam yengone aikogi green color gi mai uraba udri ko orange color purple color ado mayam yengo sumai to skin di laite but kali maram gi damak ta sigis sma purple color green color degi aikogi orange color se ko sigis mayam aikogi dark tu khumna bagi damak ta semak pani ko orange color se kar mami sinani ayam bai aikogi yamna sina ba hair gadi orange color ni ko orange color se aikogi mahingi dark adegi khara mik khamu ba adegi chinmana ban mu ba khot pa ma sipura mak tai khoina orange color sinani aduga uringi dark asigumba sigana khoina asang ba sinara gani ba ko peach color so mayam uramani peach color se karama mi gi no ko peach color se yam na ngau ba mi da ko yam na ngau ba mi da akhoi gi orange color sinara oi peach color sinara gani ado orange color se akhoi gi medium khara sum dark ocean ba ko color se su yengo mayam orange se su makhal gi orange se lai bani sigi se yengo yam na light over orange ni dark tu matungina dark tu gi matungina akhoi gi color se su khalak tu nya ba light color oi ngai gi akhoi na orange se su light se sinara gani ado color se dark oi ngai gi dark color na melak tani ba yengo mayam akhoi light color na men ba taragadi akhoi dark to cover oiba ngamoya ba kaigumba dark se na kan taba oragadi samna haribada myam akhoi gi ngang taba dark ta akhoi na green tairam gani aduga mu na taba dark sin dana akhoi na orange sin gani fajana color corrector to ba se kamai tawni haibado video already sem lai bani da sum yeng biro ko dark kumba se ko magi dark to gi mathak to depend oire aduga tawraka doriba makeup chala ka doriba thabak to gi matungin na akhoi na color se sin gani ko somna yeng ore hojik bazar jaturi ko bazar jaturi sida nga ka ki thabak tu ga ko pung amani gi thabak tu ga akhoi na color corrector mu tawna lai ga lai roeba ko concealer na men gani ba myam yengo concealer se tu karama machu gi dark men bai da mak tai koina yengo concealer se myam kai maram gi da mak sin ba no ko ma se koi gi dark du khumna bagi da mak ta sin nei aduga highlight to bagi da mak ta sin nei ko adom na logo da ba concealer do koi gi skin tones da gi mamjan ba shade ani ro mamjan ba color lo gani dark khumna bagi da mak ta ko hai badi concealer se dark khumna bani hai ga koina light ba concealer do adu do lo ra ga sum taisal lani ko ado natte ko ado itar ga dingi foundation do horen color ola kani aba maram di dark to akoi gi amuba dark tu da ko amuba dark angang ba dark tu ga angoba concealer tharak pa matam da akoi gi dark to color do change oyaba ko akoi gi amuba sida ko angoba tha ba tar ga di gray rom da chakhini aba aduna foundation do gray man ga di fajara oyaba si je ngo myam kali explain taw da bi da ina concealer ma laura concealer tai ro hare tai ba tar ga di myam khang da mi di sum khang roi ko ado hoi course taw na ko ta na khang ba mi di sum khang ga ni kai gi da mak tai no color se kali no karano ha ba to ko aduna ni myam aina wana sang na tawna explain tawna video se mi se myam khanjana ba ina ko I hope myam si se dark duk ama ma hojai na haiza gi ba myam se punama clear oi biram ngana na khanjare aduna hojai dark se met ba horage color corrector se karam consider agani ai ko gi long lasting makeup to ko matam haibdi ai tegi sum ke raga nung din bau sum lai gada ba adugumba matam da yamna long lasting oina ke da ba makeup ta color corrector to biro aduga sung ha ka gi thabak ni punga mani ahum gi thabak ni adu matam du ga khoina conceal to biro haibdi concealer ama loraga sum tai biro concealer do dark duk men gada boraga di amamba lobi gani haibdi ko gi skin tone stagi dark oiba color lobi gani natraga di adong gi concealer do machu change oragani foundation do oxidize oragani ko hausa conceal tawjage ko maram di ai se video gi damak ta mayam da tak pagi damak da kesa bani ko kadai sakada laite aduna color corrector ama kaim sina roige conceal tawjarage conceal tawbagi damak ta ko se yango ki shade se yango mayam si je ai skin tones dagi dark oi ko 6 lawraga hoji ai cover tawjarage mayam yengo hojik ai gi dark duk sing da loina cover tawgre aduga ai hojik mai se khara mamjal le ko maram di aina hojik sina gi ba concealer do aingonda gi dark oi ba concealer ni maram di dark dukhum na ba gi damakta dark oi ba concealer sina dini ko asigi mathak ko na foundation thara pa tar di khana yengone ai ko gi skin tone gi foundation do amu ba se ka mix tawna raga ai ko gi foundation gi color do change oi roidra ko khara mamjal oidra mai se maram adu nai khoina sigi je neutralize to biram ba gi damakta ai ko gi skin tone gi concealer ma laura ga sina to laura ga su ai na traga beginners oi ba tar ga di asigi ma palette invest to biu hai badi dark color su yaw ba de character su sum yaw ba adagi ai ko gi skin tone gi color su sum yaw ba ko asigum ba se
Yam blender su blend to yai natraga sum fingers na ko sum dep tawna blend to su yai aduga mayam si je khangjin bi obo ko khoina blend to bada sina ga da blender se ko bazar da gi lawraga akang ba blender do khona sum sina ga da natte ahan da ko si ge je khona ising da phaja tingjan bi obo ko tingjan tam da su mai dak lang su mai thada bi nu ka jitang su mai press to raga ko ha bi blender manung si ge ising je pura changan bi obo ko manung fa pura chole da na adugi matung da phajna sum dok pi ro ko kyam yam sum dok ni ngo इसिंग होजी खरा तारे को इसिंग तारक्ट्रे होजी कोई इसी के जैसे न बयारे खजते स्माइना प्रेस तो बिरो अदुगा ब्लेंड तो थोक बिरो अदुगा मैं बिगिनर्स तो बता रहा हूँ कोई कोई ना में तब प्रोडक्ट से माइक थूंग बलो इन तई रे को अदुगी मतंग ब्लेंड तो रे दना को ऐसे होजी सुम एक्सपीरियंस तो ले रमीना मैंने सब ngam kai gumba han hada beginners to bata raga di moi se makeup to busu khara matam chang doi ne ba aduna blend to ringai da som gi se kangjan gi ni ko aduna ahan bada nakana marom da tairo ko blend to thok piro nakana marom da mu tairo aduga blend to thok piro adu mai sum to biro ko yengo hosik iki mai sing do loina cover to ure blend tàu của mình ngó cái tàu của cái dark ta thì có cái pai ra cái máy đẹp tàu nó thả bì đó máy nó có thật cũng là máy nó blender से Amazon cái lâu hi bani ko khadang nuai te mayam yang hojik agi mai da tag duk le ram sing loina cover tawre ko conceal tawre cover tawre asigi matung dai khoina hojik foundation thaba yare ko kai gumba ko hojik steps se ayo mang su panja khre dag duk le ba tar ga di tawbiro aduga dag duk le ta ba tar ga di sigi se tawba gi darkar ta de primer tai raga sum foundation tai ra sum yare hojik foundation ki namakta ila lori se Mars ki foundation high coverage plus prepared specially for Indian skin type sigi se ko Ni aduga i shade number na 04 mana black or not mayam yengo foundation se hauji yengo mayam kai gumba ko adum na direct to foundation se medium coverage ko bata raga di ko khoi gi manungi khoi gi skin gi texture do khachi khachi mang uni ba ko uringa se yengo sigi je khachi tang sum uri so ko kai gumba ko adum na direct do foundation se ko asina full coverage o bata raga di uringi ama loi cover to rani ba ko ai gi oina di ko ai gi medium coverage ki foundation sina ba yam pa mi khara sum light oina ko yang pom tam sum natural man ba ko kai gumba full coverage sina bata raga di do yang ba tam da khachi tang natural man de ba ko full coverage se khoi gi luhung khulong ba matam adagi kaina kai ka adug madana hena phajabra na khanje myam adugi do myam mi purumaki choice mana de ko agi ora di myam medium coverage ki foundation se sina hena ingonda pamba heli aduga ngaksam kai kak su tei ba kaw bi do nu hojik tai rege horen zum tai rege medium coverage ke khoi gi foundation se ma se mai kana ba ma na ko khoina amura khak layer se tai ra matung da sigi se result phange ko ado aina sigi se khara ga ka coverage se pa me ko adoi tar ga di second layer amuk tai ba ya ba ko tai ra ga khoi gi sum full coverage oi gi ba ko kai gumba full coverage foundation se tai ra ko matam da second layer muk tai ba tar ga di adum gi base to ko line jing ani ke ki oi ra ni tha law khat res lak ba gi reason na mana ko ai khoina layer se me am to ro ko matam da su la idana ko ahan da yengo khara sum khagi mit makha da muri tawbagi aina cancel tawgidana ko adui mathak tu gaina mit makha se pura manung hanjana foundation tai gi deba ko daina mai se blend tawlo ra matung da na phawba product to aduna sum sumaina mit se blend tawgi bani ko haidi myam layer se khagi yamna tawringai gi khagi makeup se keki orapagi chance lai riya ko aduna yari ba makhai layer se yamna leak na tawbiu somi problem gi matung ina tawbiu aduga product se koina right amount se na bata raga di asik problem se karim lakte myam koina highlighting concealer amuk tayar to inya ba ko khajik tang khoi mit makha ke se ngan don ba gi damakta maram aduna layer se mayam ma tawba ta raga di obviously khoi gi makeup to keki oraga ni ko aduna sigi sisu thangjin biu
yengo muka hena coverage lapa taraga di layer amuk tai bayai but agi ona di ko agi sina sum pame sina sum natural oraga sum phajare hojik lem hawa gaino sing je production je ngak sam da impression bi ni hojik me foundation thana khotna loire aduga layer mayama tawgi na aikogi mai se ko tamda loina flat oina leidra ko hojik me mai se khajitang highlight tawgi bagi da makta ko concealer light oiba ahan bada sina gi baduna conceal tawbagi da makta sina gi baduna aikogi skin tone sidagi mamjan ba color oidoini aduga hojik sina riba sina concealer ni ko chapani ko ado hojik sina riba machu sina gi skin tone asidagi light oiba ko shade ani rom light oiba kai gumba light oida ba taraga di kamaina ko highlight tawba ngam gani ko aikogi haidi agi mai gi kuchu doi matung ina concealer tha ba taraga di highlight je ngo mayam highlight tawbagi matung ina aikogi mai gi set su ko sum sina su rum aikogi tai bagi matung ina khajitang yengone sumai dai ko na mathata jingat tai re ko khajitang nga dhong le re swai se doi tar de khoi mai su shape su khajitang lift oi na uhal le ba ko mara maduna aikoi na highlighting tawbagi da makta sina ga doriba concealer se skin tone asidagi light oi thok oi doini side da khajik aduga concealer tayo matam da pura khani manung bo resan bi no ba ko hena manung bo sumai resan bi tar ga di manung bo sumai ngo tar ga di aikoi mit se yak panam da pixel ma man gani adana sumai na aduga slice na khajitang sumai da tei bi mo blend ta matam da sumai khajitang mathak lom dai khoi na blend ta khat ki ba tar ga di mai se yak panam da khajitang lift ta yo u ba ko dona yam tei tu na te ko kino ta sa haijak re product se yam na tei ngai gi som gi makeup to line chingat pagi chance yam na wang gani maina soy sai jo kaditang hong ba da yam na fa ba concealer ni ai yam pa mi ko sile aduga sumaina mit matak ta khajitang aduga me yam soy se su tai ba yai ba ko ai yu di tai rai ge it's di me yam ai koina mit se kup to kup sin tau ba ni na ko yang ta na crease lai da na aduna aroi ba da blend tau ga ni yengo me akhoi na tai di bajaga do adu tang tani khoi na blend tau doi se aduga yengo sidana mai se yengo ne sigi skin gi color se lai re aduga sigana nga do na khajitang lai re ko ado ani gi magi join je sida marang gi samnarak ba se swice da swine na blend tau ba ko aduga me am question na ko akhoi gi mai scale or matung da khut na sum thengu ba da transfer oi re na ko adugi do ko set tau da bagi maram na so ram ba yai ai se yengo me am layer me am tau gi bani na obviously ko thengu wa dam da transfer oi ram tuine ba ko yengo ne ai do thenge ko transfer oi ram tuine ba kai no ai de na hujik sinari ba production ge loina cream product liquid product ak tani ba ko sigi se phajan bagi da mak tai ko na mathak ta hujik setting powder loose powder natraga compact amana set tau ba se darkar ni ado set tau lo ram matung da karim transfer oi ko sigi se kangjin biu how's aduna set tau di mamang do adu gito khara yeng na masa nan tau na makeup set tau bi ba ko amada tok theng bi ganu adu tar ga di asda theng ure asi transfer ora kani aduna maram aduna siga thi me me hojik concealer thar matung da mai shape se khajitang ai gi onthok pra ko ai like tawrak pa jaga sin jana gi mai se khajitang mamang do urani ko aduga contour taw sina gi mai se khajitang sumaina maningum da ai di pixel na bagi da makta ko aduga highlight tawri ba jaga sina koina mapam se ngan don bagi da makta taw ya ba sina gi khajitang ngan dok ba de khajna mamjan ba sina mai se ba matam da sum ya makeup se phajaba hai tare ko shape se phajaba light pura ko matam ama ko dudana se ngo hojik phajana blend taw na lore ai ko na hojik sumaina blend taw lore ko sum thamba taraga di set taw da bida mit che ngo sumaina kup to kup sin taw bani na obviously ko gi crease lakani line ching akani ba ko aduna ai ko na sigi se set taw gani ba ko khara yang na khar thuna taw na set taw gani aduga cream product sina ga da ba hojik cha sina ning mudo sina hawro kai gumba blush karika liquid blush cream blush eyebrow ye ka da ba kak ka da khot ka da ba loina hojik ta hawro ko concealer tai jing da tu to hobu su ai ko ado hojai concealer hana tai san gre pisum di audre ado som di ko ai gi pisum sa le piro du matung da concealer gre ka te tha ro ko bai taw ro aduga blush kai ka tha ga da khot ka da bodo loina hojik tha ro powder na set taw lo ra matung da liquid cream ama ma si product sin na ba ya de si gi se khangjin du ko blush ka tang tha ja ra ge agi sa lipstick ni ko si gi na sum blush loina sum tha ge cream products se khoi gi brush na blend to bune hena nungai ko beauty blender da gi tuna
brush na blend tau thok charage email aduga blush tha matam na mai se khasitang lifted oina uhonba pamba taragadi swai da thawa swai se tharo aduga smai to chingat piro adu myam yengo blush tha ko bas da ko mai shape ta leire ko mai se akoi shape ki matung ina ko square shape ama ma se de ko mai gi ko gi chairung se khasitang chawi dana ko aduna kai gumba ko ai di dum myam tha matam da se bo dum tha bane ko kai no ai di ai su khang ya ba isa da sum ai chairung chawi aduga se bo tha ba tar de chairung chaw man ngani o hen na ko adu tar so I pam ni sum thai kai ai ni myam ado ai khoi da di ko asdagi theory matung ina hairaga di ko swai dagi thawa ba thui ni ba ko ado ai swai dagi sum thai ado mar bar ta sum ina thaning matam da swai da sum thai sum ya pa mali myam ado ai gi mai se am na chap pa khot pa swai se gi mai ka se yam yauja da ba yam chap pa mai wa ga di ko blush tha pa khot pa da swai se ga thawa ba ko swai se ga thaw mai ta na tha ga mai chingat piu Jika pi pasana myam kito yabi da koi myam natural la koi ngangak pai se di koi gi mati am tanganga di lotion de na ko dum siga hora ga sa bo sum ngangak pani ba ko adu na koi na natural man na ba ko smile thara ga blend to ra ga smile mathak box smile ubi ga ni myam blending da le ko blend to buse yam pasana to biu matam changai biu blend to da lipstick sina bani na ko yang na to na blend ta ho tha ba ga na tra ga di kangjan gra di ko blend to ba ya roi ko adu ga yeng ba so phajoi makeup to na la roi lấy đầu tiên của em brush lên mày nè không phải thầm lên đây mà có mất tờ chinh mà quật bao mà tàu với đặt ra thì có đây bạn áo tôi đã cắt mày nè mày quật được có mày làm blush sao mà dây làm mày thôi đi I love blush I love blush mày không Mayam, how's ko blender do lower ko. Nuan tay mo tam da bit makhabaw sumay na changhan gi ba do phajaro ido na sumay na blend to pira mo. Ado ba how's set to mamang da ko mayam mukka meat kari kakse. Loina blend to pira mo mari chingak pa ma do set to rasi ko crease lak tring ida yang na set to how's loose powder ma lower ko loose powder na ra ko compact powder yengo mayam ai ko gi meat makha de gi yam dry skin over tar ga di ko translucent powder loose powder se gi sina biu compact se khajitang ai ko gi pigment yaw bani na ko ma se khajitang dry way ko aduna oily skin over tar ga di compact na set to biro dry skin over tar ga di siguma loose powder se lo yani ngasi ko ai loose powder na sum set to ra ge adu I know this sponge lower se myam yengo dry sponge ni ko si se akogi liquid product se blend to matam da achot pa na to duni aduga powder se set to matam da akang boy duni ko achot poi ba ya de smile lower ga ta la smile nam than bi no ba ko excess production loina kan thok piro phajana ko aduga kana kanta yam datte ko yam na tayam bata ra di amuka dry ho raga mari chingak to ni ko aduna khasitang lo raga just set to bagi namang decision na ramo ko aduga mit mathak so mana me ami ngo zip set to re do chin ba na ban so dang sai area se ko yam na yang na crease la yo ko aduna how's me am pisum ya lage me am ai how's ko pisum kat na khona lore how's me am loose powder do na ko set tawrani set taw matam da habdi loose powder lo bo matam da phajana ahen ba excess products do kan thok piu aduga use to piu aina video set taw jariba sumna aduga blush ai gi area do adu da thalok piramo blush habadi liquid blush tai gi area do ai powder blush na set to view hena mung ai blush to long lasting oina ba ado mayam ngasi gi videos da ina karam haina flawless base fangani habada uchare A to Z aina mayam da arot patham da share to jare I hope mayam ngasi videos dai mayam so maki kana ba phangbiram ngane khanje mayam ge question sing do ina solve problems sing solve to bi bangam gadra haina khanje mayam so maki sigi try to ne ngo me ngo agi mamangi mai do ko makeup yaw da bagi mai do ga hujika sumi ngo me am stay hena kari amuk proof pigani ko ina
I hope ma'am ngasi ki video se ma'am kana biram ngana na khanje aina yamna matam changna dauna nam ki video ni please pami ba kana bi bataraga di comment to biramo and share to view ma'am please support to view hauti ma'am yengoi na cotton पेचना मेकअप से तखाइरेगा मैम द उचरे कारिम त सिका ट्रांसफर होइद्रे मैम येंगो हौजिक से सेटिंग स्प्रे बहु चाइद्री बनियबको अदु फावबदको हौजिक काइम त मेकअप से ट्रांसफर होइद्रे मैम ngasi video se matang sida sum loisan jarage bye bye